Oh yes, reka mbahereze ikaze mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Nkubwire ngo Nyagasani Uwiteka Imana nakomeze kugenda akumperereza impagarike n'ubugingo. Reka mbanze nsuhuza abanyarwanda mudukurikiye muri mu Rwanda, ariko kandi nsuhuza abarundi mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi, nongera gusuhuza abakongomani mudukurikiye muri ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'ibisa twigarukiye ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukomeje kugenda wibaza byinshi rero, ukomeje kugenda wibaza byinshi uburyo umutwe w'inyeshyamba umerewe ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukomeje kugenda wibaza byinshi uko igisirikare cya FARDC ndetse n'abarwana ku ruhande rw'iki gisirikare cya FARDC bamerewe. Ibi ngibi rero byose nibyo nje kugenda nkuvira imuzi n'umuzingo, ariko kwikubitiro turahera kuri izi drone zigera kuri ebyiri zamaze guhananurwa mu kirere n'igisirikare cya FARDC. Ubwo birumvikana neza cyane ni drone z'inyeshyamba za M23. Ibi ngibi ndagenda mbikubwira ku buryo bukomeye cyane, nkubwire ese mu by'ukuri izi drone bazirashe ziturutse hehe, ese zari ziri he? Aya makuru reka nze nyakubwire ku buryo burambuye, ariko kandi munyemerere twerekeze muri teritwari ya Masisi. Teritwari ya Masisi naho hari imirwano ikomeye cyane turi buze kugenda tuyinyuramo. Nituva Masisi turerekeza Warikare, aho abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bahagwa ku buryo bukomeye cyane ahangaha Warikare. Ariko kandi muraza kunyemerera twerekeze Uvira Mwokagira Imana mwe. Uvira hoho ibintu bikomeje kugenda bicika. Abarwanyi ba M23 bobo ubwabo baritangariza ko bashize. Ntabwo aya makuru turi kuyakura mu gisirikare cya FARDC, turi kuyakura indani mu nyeshyamba z'umutwe wa M23. Bakomeje kugenda bavuga bati turashize ahangaha Uvira. FDNB ikomeje kugenda irya karungu ku buryo bukomeye cyane. Aya makuru nayo ndayakubwiraho ku buryo burambuye, ariko kandi aya makuru nitumara kuyavaho muraza kunyemerera twerekeze ku magambo akomeye cyane akomeje kugenda atangazwa n'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ni munyemerere rero aya makuru nandi menshi cyane nababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko tutaragarukaho ku buryo burambuye reka mbanze mfate umwanya nshimire abantu mukomeje kugenda mukanda kuri like. Mbashimire rwose, ndetse nawe utarumva ko ugomba kugenda urayikinga udufashe ugenda ubikora ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi nta kindi bidufasha, bituma tubona ko abantu turi kugenda duhereza amakuru baticaye. Ibyo ngibyo bikadutera kugenda dukora cyane. Jewe nitwa Mr Kenzo rero mbahereje ikaze. Reka duhere ahangaha kuri izi drone z'inyeshyamba z'umutwe mu 23 zimaze guhananurwa n'igisirikare cya FARDC. Hari abantu bakomeje kugenda mbona bavuga byinshi kuri iyi nkuru, ariko ibi ngibi nibyo nje kugenda ngusobanura gatanu kuri gatanu. Bavuga bati none se M23 ko bivugwa ko nta drone ifite ahangaha mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko bivugwa ko M23 nta ndege ifite, izi drone zahanuwe zivuye hehe? Reka nkubwire nti kuva igisirikare cya M23 cyafata ikigo cya SADC ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabizi neza iki kigo cya SADC cyari kirimo indege nyinshi cyane, haba drone ndetse haba n'izindi kajugujugu, hari harimo ibitwaro karahabutaka. Ibi bitwaro rero byamaze kuba byagenda bijya mu maboko ya M23. Ni muri urwo rwego igisirikare cya M23 rero cyahise gitangira gukoresha bikomeye cyane izi drone z'iki gisirikare cya SADC. Aho bazikoresheje bwa mbere FARDC ihise izimpanantura nta mikino. Birumvikana neza cyane igisirikare cya FARDC gikomeje gushakisha uburyo mbisubiremo, igisirikare cya FARDC gikomeje gushakisha uburyo bwose kirukana izi nyeshyamba za M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho rero mu yandi makuru ni munyemerere twerekeze ahantu hitwa Uvira. Mani ishobora byose ibikomeje kugenda bibera Uvira ho nakamaramaza, biri ku rundi rwego
ni igisirikare cya M23 cyo ubwacyo gikomeje kugenda gitangaza ko gikomeje kugenda kibura abasirikare benshi cyane ahangaha Uvira. Ingabo z'abarundi ndetse yewe n'abawazalendo bakomeje kugenda batanga itandukaniro rikomeye cyane ahangaha Uvira, bavuga bati ahangaha Uvira rwose izi nyeshyamba z'umutwe mu 23 zigomba kuhava. Ni muri urwo rwego rero abasirikare b'umutwe mu 23 bakomeje kugenda bagwa bikomeye cyane ahangaha Uvira, ariko nabo nkubwire ni bakomeje kugenda banga kurekura ku buryo bukomeye cyane, bakomeje gukomeza iyi Uvira, bakavuga ko batagomba kuva muri iyi Uvira. Ariko icyo nkubwira cyo abarwanyi ba FDNB, izi ngabo z'abarundi ndetse n'abawazalendo, dore ko aribo bakomeje kugenda barwana urugamba rukomeye cyane ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwokagira Imana mwe ahangaha Uvira, muraje mwumve urugamba, muraje mubone urugamba mutigize mubona guhera iyi ntambara yaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangira kugezana n'aka kanya, kubera ko igisirikare cya M23 gikomeje kurunda ibikoresho, ariko kandi nanone ibikoresho bikomeje kugenda biva i Burundi byisukiranya ahangaha Uvira ntabwo byoroshye. Ni munyemerere tugere muri teritwari ya Masisi. Teritwari ya Masisi naho ibintu bikomeje kugenda byanga, ubwo ni nyuma yaho inyeshyamba z'umutwe mu 23 bari bamaze kuzitsinsurira burundu ahangaha ku butaka bwa teritwari ya Masisi ahitwa za Masisi Centre. Izi nyeshyamba z'umutwe mu 23 zahavuye, ubu rero zongeye gukaza ibitero bikomeye cyane byo kuba bakongera kureba ko Centre ya Masisi bakongera kugenda bayibohora ku buryo bukomeye cyane ngo bayikurimo abarwanyi ba FARDC bayisigaremo ari abarwanyi ba M23. Ariko usibye ko ntakeka ko iki gisirikare cya FARDC gifite umwanya na muto wo kuba cyatakaza cyangwa se gifite gice icyo ari cyo cyose cyo kuba cyatakazwa ngo cyongere gufatwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ubwo nanone kandi twerekeye Warikare ntabyo gutinda. Ahantu hitwa Warikare naho hakomeje kugenda havugira amasasu aremereye. Ahantu hitwa Warikare ibintu byakomeje kugenda bidogera kuvejo kugerana n'aka kanya, amasasu aracyari yose hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanye ba FARDC. Nsoreje ahangaha amakuru nari naguteguriye, gusa komeza kugenda ukora subscribe, ukomantinge, urikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda kugeraho 5 kuri 5. Nitwa Mr Kenzo, ndagushimiye.